Rhyme and reason chung ko te in zawain chu bai ule hei tun lai video siam kan han all de wang wanga mon rong bol na kan han lak war de ba ka mi malam nalam tiang renga eng mo han man lo na te kan ne ve de ne wa en poni se tu na tang chon video the anga tam ron siam chho kan tum le do na tun video a hian zona le chan na hun kan ron mang do na thalai te zinga rongan bol hian survey te kan tia tin zo na le chan na hun te kan manga zo na le chan na zo na ron lut tlang lon deu pani tin aron kal na po muslim ho zo na ron in herlum tharle ni ve tun tuma hian chan kan tumanga heng zo na pani te hi poimo hle a tun lai hian thalai te zinga larba ka 80 sawn lo me ma christianity be nan muslim ten hen tang gopin an mangvel thina kan thei ang in chan kan tum lo nia Zawhna Chhanna ole muslim ho zona kan chan ma sak jok tur hi Isuan Pathian kani atm ti ania an han che bel dan chu Isuan le lai khan voi khat ma Pathian kani ti lawa bible a po mu tur reng lo tin an sai thina tin Isuan kha zol nei pakhat ve mai ni tin an pom dan sa te khan han so heta Quran lan dan te kha tin Isuan hi mishing tak sapu ania Pathian ani lawa ama pon Pathian in tingai lawa Christian te hian Pathian in siam chop ti ten he zona hi an chebel thin ani hei hi Zakir Naik ti te hemi muslim apology samen anware mema Zakir Naik phe chuan Isuan Pathian kani ati na chiang takin min hula Christian again le tang ti te hialen debate thren khata ase sai ware mema anti dicte rengem an soi hi dicte rengem ti tuna kan lo en don ani thu hlom pakhat kan enanga chumi zo mun thang shamong mi bible mi kan enanga kan en na tur tak su bible a Isuan Pathian kani ain tilai lang lo bible a chutiang na soilo anti kha bible thumang vekin kan nial don ni le hlom khat karon than cho en tur chu Zawhna bung som chang som ni pali tanga som thum pathum thla khania judaten la Isuan he na khanin hatiang hian zota engchen nge tuilai rapin min siam don Krista ini chuan fi takin min hril ro antia I tin an zona chan po hi man tum de uranin thiamlo chan tir tum de uranin chuti chuan Isuan heti hian chang ta a keile pa chu pum khat kan ni tina changa hei om zia chu Pathian kani atina ni pum khat ni na chu ani ang ani don ti na ni ta tin ti khan alongai thatu te khan engtin nen lo ti tin juda de chuan den na turin lung an char le a atia den hlung khan tum mai ni tin Isuan chon ngatinge pan he na chuang na to thatam tak en tir chawa engwain nge lunga den min tum antia chon juda de chuan Pathian ni soi chiat chunga le nang mishing ni sia Pathian in siam wang zok hian ani tin an chang ta om je chu Isuan pa nen pum khat kan ni atia Pathian kan ni tina ne mai pum khat chu inang ani ta pum khat inang lo no ngai lo chu Pathian kan ni atia tin alongai thatu te dong song tu te juda te han chiang mm fia mm in mishing ni si Pathian in siama tin lungin den luman tum ta ni chu asoi tu in Isuan chiang lut tu ken asoya Pathian ani thu angai thatu ten chiang lut tu ken lo dong song a tha an tum hial ani I chu wangin bible a lang lo te hi lom khat ru ta tang po en a hial thak phuk theya a chiang me ma he lai lo po hen tam tako ma chu kan enjoy don ani le hlom khat chiang takalan na kan the chu do chuan hetla hi ni ta a hei thil soi ti po hi mo a soi tu soi kha angai thatu in annem het khian a chiang le zola chu wain heta hianin a soi tu soi le alongai thatu ten nem nge na chiang lutuk khawm ta ni le ai chiang le zola muslim ho kan shil du ni chuan Isuan panen pum khat kan ni Pathian kan ni atia alongai thatu judaten mishing ni si Pathian in siama lungin kan deng don che anti zui ti kha chiang takilo cher vet che ti khan kan shil thei don ta ni hanen zui ta zelela Isuan in pon na tam takan hu ni hemi I am
omakani tia ka ti tia mizo tong kan le hi meaning thuk tak me za thuk tak me ne ya chu chu thung hlui lama chuan tungai ming an tia pathian khan zota I am omakani alo ti top maya khami omakani ati tongkam kha isu hena mata na manga aporhama ma point ka atia hi mizo tonga le hian ze heron phok chu chelo sap tongin before Abraham was born I am ze chu oma juda te pathian kha kani e aroti na kha aronin puang le isu ka nge johana bungreta tin hey I am kani ti hianin beram veng tu tha hi pathian soinan apan trinania the good shepherd ti himom nilovin good shepherd ani chuan beram veng tu tha pakhat kani kha chu zol nei te le hroi tu te soinan pon aman the ma se da hi chu pathian chau soinamo da chu hei je shankha akan hrenga grammar kan thiam veka ke beram veng tu tha kani ti kha ison in ponana ron mangjoi boka pathian chau soina kha tin marka chuan Krista engthol fapa chui ni em tin an zota ison ni em ring fapa hi thil ti theina dinglama thruwa van chhum zinga local inlam hu don ani ti hei Daniel bung sariami pathian chau soina pathian ron in lar tur soina kha ama in soina ron aron mangle ta hian chiang hlei thei to lo ni isua ama le ma pathian ani zero in pon na hetin mathai bung som ni pariata thune na zong pe kani to aron ti pathian ba kin chu chun soi thei lova tin wana lo nu pon thu pona mas ain larna khan johana ne na masaberle nung berakani pathian soina ani pathian ni lo soina ni theilova atam lu tu ka thil nang po kan soi vek seng lo nga isu hian ngel ngan takin pathian ani je voi tama soi ti in heta hian thu thuk na thu top kan siam thei don ani chu mi pon ni lawa in soi hi thil kal khat khanita chumi la thuang zui la tinghet le tu chu ache zen alan chuatirani marka bung ne chuan Isuan ngai damani toy atia heta hianin zengti dam thu mo sual ngai dam thei chu pathian chom sia ache zein pathian ani zia kha alantir mol bogani tin ram hoi not choka pathian choti thei miti kai thowa tui chunga kala thlipuite haurea hey science po hianin ka chunga aleng lo ti khan physics law te po ka chunga leng lo ti khanin pathian ani je khalan tira thi na nei na thowa pathian ba kin ti thei lo hrim tin in ne na kom rangang ti chungin wana lo na te ko te thilti bung khata mi in chumi chukani ati kha oi to viwa chumi chukani ati anga achet mol khan oi le zualani antinan Ronaldo hi football ka khel thin ti se in thelna khan pe goal mol se ani la pon Messi khan in khel thiam ka ni ti se oi to viau ai in khel lai mu lai a pet goal zoi lai mi te bum lai a oi le zuala ani je kha chiang ani isu po hi a soi mail ni lovin pathian ani je aron tilanga khang tiang khan a che je ron lan tir mola muslim ho hian an mulo hi amakhle ani chu mai po chon la du tok talovela adong song tu te la en le te ze la midang te soi midang te reaction ka azir tir te khan ka pathian amon lalpa anon tia entina thomate peterate tin mari te pon ta khanin isu khan pathian kan lo lalpa kan lo ti khan min ko to su atilo renga tin azir tir te pon ama kha an nai pole ama ni na shet pole ka pathian ka lalpa an ti thina chuwangin isu po hian ani lo chu ni se in soi fel na hun tam ta ko ma ma sa in soi fel lo midang ti po khan man chiang ai ti piang khanin a pathian na kha an lo puang me ni alang chiang mai ni lovin a lo dong som tu na pon a thil soi hin pompui ani tin an huat chan khan ni sina po kan soi zok to pathian angin ain siama wangin an huwa ani juda te khan tin an khen be chan po kha khami ko tan throi lai khanin pui thiam lal khanin an bevela
dana wang han man thei sil wa e marka bung sompali kan cher chuan thil danga wang han thiam lawn chan ti thei sil wa pathian a soi chia ta krista kan ti wang khanin e khen betla kan rot ta ni e khatlai takte po kha midangte lodon sondana po khanin a pathian zia kha e asoi kha an lo confirmation au mani le isuan pathian kan ti chiang takin mun tam taka saya ache zenalan tir mola tin midang ten an lo don sandana chiang takin confirmation anem he na kan mu treu bokani chu wangin hi en kan hlei thei anilo ani cs lewis hian alo soi thiam le ber mai isu hi zerti tu thatak ma se mishing ve thoni tiangai dan siam theinin ka shelo ati thot meya athu soile che dan kan zir thian chuan mi a ini tin chil kan chak khum the ram huai ini tin kan that thei bok chuti ani lo ve chuan ama thin lalpa le pathian ini kan tiangai a in ka than tur om lo ati thot me he mer christianity e le khabua je khania mi ai ni tia kan no la chil kan chak khum pupomo a iche dan kha dam lo te ti dam dan kha iche vel dan ram hoi ni tia kan chu mo kan tha ni lo chuan ama kan thing theta kan bo thopa lalpa le pathian ni kan tiangai ni ai kar vel hen thil eng ma om theilo ai kar vel om chu tlan chiat na haider na i huai sen tok lo na mai ni kan huai sen tok chuan i su kha mi a kan ti lo vek chuan lalpa ka pathian kan ti angai ni atia he dik ma muslim ho te atheist ho te isuan pathian kan ni ati lo an ti hi chu nial tlak vak pon ni lo tlan semek huai sen na nei lo intellectual courage nei lo te po han ti tai la e haider amo tlan semek an mani ngai dan pom nuam sa nem nge chang na vel thil mai nia thu tak khu pui chi pon ni lo a chiang le lu to ka thil chiang sa kha e kan han zirnon le mai nia nga yang le zona pani na hi bible hi corrupted khoi ching pen nu ani han soidan chuan bible hi translation ani omze chu e trong chidang tai nan soya chu trong chidang tai nan le chu trong chidang tai kan le ze la mizo te pe chu ale nu kha ania rintlak lo ni an tia ten pahar le chu iswa thil makti le pathian ani na hi anuan belani antia muslim ho sai reng hi ni tin hetlaya anron do ber anon attack ber hi new testament hi ni new testament hi tin an sai zui da phei chon he nai sia khom puya an rem khoma chu tiang khatiang antia nai sia khom puya khan hemi bible rem khom canonization shrim lambang he an sai lo shrim ti te kha history train na chianga Dan Brown ate ngai dan he ta fiction le muslim ho ngai dan kai polvela ngai dan chiri lutuk ani ta hei hi bible hian ni le khoi ching pen nu corrupted niam arin tla kem ti kha lo zir le don tai la Zawhna Chhanna bible le khabu upato deute dang ponian chu arin tla kem ti zirna big textual criticism antia hei hi changklung taka kalpui mup thin le kalpui rengania zirna in chisang shaga hei theological college kan ti changklung deuh china chuan anti veklenzer vekania azir te phei chuan ke a in chiang takin kan hrianga atum ber mei chu hemi bible heta hen new testament bi ka lo om taila muslim ho attack berani wang khan a new testament big hemi a copy kan nei te hi adik to kem azia chon na le ati pun chon na hian dik lo te omem tin version sang te engtine kan khai khin don ti te tin a to per le poimo per a chuan a copy chi sang hun chi sang je te la khomila ati rabmi a original a bubul ha kan rem chuak theyangem in choi moi takin in yelavin ti zirna khanime textual criticism hi muslim ho hianin an ngai poimo lem lova chiar lem lovin zirna kalmu
mup to te hi share lem lovin ti khanin an du hi an soi ve de pup maya ten hemi textual criticism a hian manuscript kan ti hemi manuscript chu kutzia ka abubul ho hi an number te pe na ming te point p74 ti chu zirna la re mema tin codex b ti te khan ti khan a source zir khanin a ziana zirte a rei to dana zirte a tonga zirte khanin fel tak chein khan te khanin thap taka zir ho theile compare thein siam ani hi ka soi tong khan changtlung taka kalpui ania chutia muslim pa meilum ai lai na ti dang lamani ati got kha hemi zirna at enga tang hianin kan en chuan thil nui za thak deuh te po ani the ni le bible hianin manuscript kan ti bubul hi anei thae mema tin hei codex kan ti papyrus asiam te tin scroll kan ti le khazial ti te kan le te tin palimpsest kan ti hi hei wax ang hi ni ta shiak khang mo nore thei tirgo pol te pohana mang ni in historian ten an saya tiang atanga zia chi sang mai kha an ngai mema greekin sang chuang nei latin in sing khat chuang tin tong dang in sang ko chuang tin a complete set a bupum mang hi hei new testament biganita I sanga zariat chuang tin a them hlem neu nen phei chuan a phek mal kan tiang chi ten an phei chuan sing ni sangli chuang a oma a hause mema han en ton tur tam memani chu wangin ni china kan soyang khan I diglo om chuan a siam thatna tur tam taka omani tin church father ko chanti hei ko khan masate kan pa te ho lo ziak chon ang chi hei an lak chu a hemi bible thu an lak chu ang hi million chuang oma heng bible manuscript shim shmi bo vek ma se ko khan pa masate ho thurem khom hian bible hi kan rem chok thayang an tia chut yang khop chon a tamani eng po chuni se hei thil kheng hi lo ziak tai la ziak tu tam takan om chon entinan world cup chungchang te world cup ni meka world cup chungchang hi mitam takin an ziaka voina in khel chaklo zok entirnan japan ho khan germany ne lo reng germany ho zok lom chak te lo ti don taila ziak tun tam lu to ka kha thu soi kha a correct vat the ni newspaper apiang da thon ziaka sports an ziaka social media an ziaka correct the ni chu tiang da chuan bible po hi a bubula tam ema wangin mi na pakhat po khoi lai khom po ya ma tu te patrang rual ina mo lo ti dang lam don po ni se aron correct tu ron siam dik tu ri tam ta ko ma chu vain a thu lo ti chiri lo khoi ching pen hi thil thei lo tluk ani sa shim me ya tin manuscript reng hi manuscript hi a thadlo an en dan chu a hmaem a tamem ti ani ta thila thena tanga kum sang ti nuan je chon chiang lo roi ani amaro chu thila thena tanga alam hutu te lai dam lai la an je chuan a chiang man ngai ta he kan thia me nga kumin world cup po hi a entele ala dam te hian in kan zia chuan arin oma nakum le po ni se kum som nga lom tura po a en ngei te an la dam lai chuan dot soi hare me mani amara chu nakina kan vai kan thi to nu kum sang khat vela du in on pho chop se azia khakan en le ni lo chuan in a hun lai om te an borol to miu chuan dot kha oya olta a en po chu ni se budang le kha budang shrim ne na hey antiquity and tia man lai le khabu printing press so ma le khabu dang zong ne na kan en kopian bible hian manuscript hi an nei ma fal na la Isuan van lon mu kum som ni panga vel ai ma po ni thei khang kiang vela lo record thap khania a upat dan ro ai nang lo nga hai johana te chu anu kum som riat vela te po nia ma se ai tan na kha kum som ni panga hei khami Isuan chan sin te tirko de chan sin te kha dot inject ta se
ahun lai la dam mit nge ya mu te khan e chu do ta ni anti thei khopa ma azia khan ni hloma tin a copy hi atam fal la manuscript hi abubul hi anei tam fal la thil dang na in han te tai la he Homer Iliad te zaruk le somli pathum a complete nei tin athem lem nen chuan Homer po hian sang chong nei mela I chung zong chu han en tai la tunaya thu tak wona kan won pekhi Bible hi han teu ponom lo re ni in thau lu tuk chu wangin Bible hi rin lo thei lo na chan om le chu thil nang kan rin zong a hen lo rin om wang ani zirtu pakha John Warwick Montgomery chon heti hian ati thota New Testament hi ring hlel chuan man lai le khabu zong a nol pekanga yang New Testament luga belchian dole puitunga omlo ati hian ani New Testament hi kan nol don chuan aya manuscript nei claim nei klai khang zong kan nolanga dark age kan le ngai don ni chu tiang khop chu alo ni bokani le thil pakhat kan hriat chian tur memero chu textual variants antia copy tu te zia swal ti swalamo ti nanglo hi om ti hi chu kan pom turania hi textual criticism hoina an soi thin ni nuai level oma in anglo hi antia ti sang manuscript an hanzir khan amaro chuta za som sari panga chu spelling diglo mo spelling ziadan in anglo mizo po tam mai tro boy lai ziak thau po spelling in anglo te printing mistake typing mistake anti kha kuta ziak tan phei chan tam le zol don ni chu wang heta variance anti hi poi lem lo ani a spell a ya o mang tiang vel a aya mang tiang vel khang tiang chi spelling in ang chielo tree mang lo tiang vel khan yang mizo trong in han soi tai la tin za som panga hi hemi Greek big grammar ho hi ani vele boka chu po chu grammar thiam dan te nang lova tin a copy chong tu te scribes kan ti ho te khang aziak tu te kha tam tak chu he tempula Christian tempula monks ho ten nia then chu in lo professional ten nia an thiam dan ten uluk dan te ai nang lo theya chu wangin khata grammar dik lo te kha chu an om na lai ram in an lo wang te thengin ani thei ni tin za pakwa hi anwa thak zia thatani he han thai che da han tiang le an tiang vel kha textual critics so in an nol mak maka tin textual variant a meaning a om zia thak thei chu za pakhat ipon atle mani antia chuan zirtu te textual criticism ti tu te na an thu top an thu tluk na chu 99.5 somkwa pakwa 0.5% accuracy somkwa pakwa 0.5% vela dik ani anti top mai ni hemi a text ngaunga a thu ngaunga po hi tin an soi le kan Muslim unaute ina anmu thiam tur anmu du silo an shranga masen haider chu hi ni Christian terin le doctrine poimo pakhat ma khoi boilo ti hi ni khatia manuscript chi sang an han en kol khan a spelling in anglote oma grammar in anglote oma ten athuzia khan anwa tha kol le te po oma amara chu a meaning han ti danglam te tak chu awat zong kha han sierila za pakhat potling lova tin a manuscript shim hi 99.5 accuracy oma adika tin atopa an soi an conclusion chu Christian terin na le doctrine poimo pakhat ma khoi boilo te ni zia dan in anglo style in anglo vel mai ani melani I hetiang lama auring ber mai ama mithiam boxi hey muslim te khachu mithiam an ni talo hatiang lam pang hian mithiam boxi chu bard art man hi ta ni in shato mai thaya ani hi in hel po hi pe ya debate hena langzinga
tin misquoting Jesus ti ale khabu so pheke chu muslim le hole e thi so hian a in an e dog go khirwat me ma se ani me opoina a sai chu he hi ni I misquoting Jesus a khanin Bible hi textual criticism ti in engamo variance te tameti haron chak chuaka amar chu ama me opoina a sai chu Professor Metzger hi a inhel pui thin le a tho pui thin te ponia I chu pa chuanin textual variant copy tu te ziadan in anglo hian I Christian te thurin le thupom eng ma khoi dangom lo ti hi alo tlang au pui thina chu bahat armen po hian ka ngai dan chiani ti in printin alo soya chu wangin arin thokat le a khoi boy ani lo a corrupt lova corrupt hlei thei pon ni lova pathian na thumin pek khi alo vong him thale I copy tam takte lo siam tira I chu wang chuanin khoi chingpen thei lovin alo omani ti kha chiang hle a zir tu te kan bel chianin a oi lo em tu but armen ate Christian te au l2 agnostic pa palare me mail khathiam boxi New Testament scholar ania ma hi heng tiang te po hianin an milo pompui chu kan rin na ti khoi boy tu khoi chingpen eng maom lo ti khania khom pui han pu te kha chu khoi lama mo azir hovin chiam takin lo soi ni le mi pakhat mingan lam le du chu le khabu te gan le du ta ken John A.T. Robinson ania ani hi Christian ponilem lo atheists ang lek atheist che chu ni lo agnostic thin ania chu chuanin theology zirta New Testament chung chang vel kha zira engtiel omnge engtirem khom nge arin tla kem ti kha zira zir piang tharani apom zia sheta nichina kan soyang de lekhan intellectual courage real ruina dikati to chu pom ngam na huaisen na khaneya ale khabu honest to god ya the point in pom na share tur oma chu pa chuanin azir na enga train zir piang thar thakani chu ni mai ni kan pom ngam phot chuan bible dik ziale tu na kan bible man lai rin tlak je hi aron langanga mi thiam jan an zir mup to an zir me kan zir le zel dona hey manuscript te po Dead Sea Scroll te kum somrep kalta lekin an lai chuaka alo ropui lutu ka thil tam takha jan thiat bela chu tiang chuan in tu hen lai chwa tur te pol oma arinom je heron lang don chuwa mi in hoi sen na na zir chuan apian tharpa thin ti kha arinom je soinan karon soile du bokani le heti zo hen ngai tu taila Bible hi kum sang khazanga chungte me zi ania mi in anglo tak somli zi ania continent pathuma tanga zi ania trong chi sang pathuma zi ania mun in anglo tak a then chu tanina te then chu lalina te zi ania busom ruk paruk te hian heti khopa dar sar le reizia hian thu khata soyani chu mishing le pathian hi in rep takin leng dun thina mishing sola tluwa Pathian in inkara chata chumi zong le tur chon Isu Krista ama fapa nge pekin kan oma aoi du te le pom du te chu nakina Pathian nen chatuan nen leng du leng ti hi ngil patin soya amakhi kan ti lo thailo ni hetiang le khabu yom vereng lova tin heng mi somni te ing zai thuin kal le in ngelwak om akal ngil pat meya tin Pathian zia te po ngil pa ta a chian hem le zir chiang piangin aro pui zen muwa chu vain mishing te zia vel le khoi danglam vel hi ani thailo pho chopte tharau thiang hlimina a zia le min pe kan ni ti a chiang em a Bible hi kan ngai to chen chon pian thar pha na tham min ne thamania kan doi za vain kan tlan chamai mai thin zo kaloni tin min nial tu te muslim ho le khabu hen ve tai la Quran ni Quran hi tu zia nge kan ti chon mi pakhat chau zia prophet Muhammad zia ani le prophet Muhammad hi tu nge zol nei nu nung beram ni ti Quran ani le Quran hi rin tur muslim tenan rin tlat tur ani tu nge ti prophet Muhammad chu an pani inkara khanin allo innem hit vetlet mai ni he tas kum sa khat zanga chung mi somlin I anzia thukal khat innem het em mom kha heta chon mi pani chawin
manuscript te po example nei se ziak tu hi pakhan ani ya entirnan nu pa hi om ta se an pa zo tila tunge khovela mel thai ti per ti se kan nu atianga anu kha zo lela tunge khovela mel thai ti ber ti se kan pa atianga an pati ngal nem nget ve tri ani i nem het tu dang pon nei lo chu tiang vel chu ne Quran ele Muhammad inkar hi a in ro pui le lu to ka miron be om tak pon ya ole tuna khan muslim unaute zonal argument trong ka moi lo ni lo se fasha te kan han bi chianga kan bi chiana tang khan a fasha zia te a fin lo zia te kan man thiam ve go me toy te ngan changa chan na se jok thajok po kan nei nge yang tam tak chuan mak te mai chu kan thalai te ti boy tu hi lo tling ve thei zela chu vai ni khong thau zelang wo i nakina Zawhna Chhanna hi ti tur kan langa video aron om chho zel kan lo be sei bok don ya